na ba pound sima edu baako we eye Sompa drive hye so yese na Menim eye abrabomu futuo ni abrabomu nkomodie dwumadie no ye hye asese ya akosia ajewa boaten ori dwumadie a wato ne din suahunu de brew ene ensuo no asemo say de weda na aye star bi kra but kakra ebe yi ene nso me wo me maya mienu bi a teacher bom chidom a wode o maba ene ye be bon komo onim say ye platform we die ye se ye be so nti adoma chedie bi ehye obi mu a ehye kokoa mu no say yehu atiase na enya nguye ye be yipie so a say de tibia so be ba mfaso de ama abusua oman ani kura efri mu ene nso me wa brantie hodimfo bi wo ha ode na brabo eto chacha na niema fa na ni so no ene na Menim nsam wo ha baabi anka waduru wa abrabo mu no abrabo bi di na kopie baabi abrabo benya na de na asie ene na Menim ye bebo enkomo medin editor Tofiakwa minister IBJ ena produce show yi jima ena nada roma dwumadie enam social media platforms ni nyina ti say sompaonline.com sompaonline.com ubenya ne live for ho titru mo amowo amanone no ena Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM Facebook YouTube no nso Sompa TV o subscribe now like here vacho obetimi e the comments to ho ye be kan kama e the amount akosia aba be trans ne oyemi co-host dada unim dada enen so ye won komo ene wudi ene ye dwoada ye hyase na eye nsempi piesie tof ati saying eradi adom god tof ne mani age pa sene da bia aden mani ji age ni nyina ne ye se ene se be wie nwuma no ene anya adesuafo ankasa okay ena wo mo ba be si akan no ama na ye omo classroom mo be si akan ene case na ye de enti ene de no ye soronko kora okay na nyame yadom wo china ebe kwa akoye ye listeners versus a school for no okay ne ahwe de osua ne yie pa se nkoda no na emomoden a na omu teacher ahwe wo mo se enti omu teacher kan ho baby enti ye mo Mr. Mensa abaso wa ya de papa wo kai wo wura yi wono na mre bi wo fra yi a na wo kan about ekwan ya yemfa so a yankan no because was nkwara no nkoda na isua enti wa bɔ modern wadi akira chepa enti Mr. Mens ye da so ati ye be ma ne nkwara na tene kansa na teacher akọ ye be ma o ma tene kan on say abrabo mu no hu da bia meka ye wa kyerɛkyerɛfo bi wo hɔ a nyame hyɛra dade bi kyɛwo sure ye wo teacher ni bi wo hɔ a wo ka so woni nkwara akyi kura ma we need time for that but who say wo bre man kwada no adwene da wo ntirim na nyame de no be siye amen papa nyame be yo kese wate say wanni so mfaso ne mpo a o kena wo ma be di so mfaso nyame nchira nipa we enum say na ehia wo mo e wo man mu no say owodo edema ade na wo mo ba e opa obetimi aye na adwene say omu ye yi asem fa no ho akyedi kura wo mo no ena bi su kura nkanye wo mo a ka me wo fa ase ni nka wo munya Sompa so kura metena teacher God bless you agosia tof enensempi wo ho na tofe sane ena no ye no saa na nso ye be ye no ena de no eye 15 questions okay na 15 questions no won mu yi obi eyi enum na yahwe enum no se koba so mu nyina atwa num no a ye be sa de num asa pi wo mu so kopim se ba ko betin na yenya wena ewo mu na tofu sene ye da bia ye no ene ye beyi nipa ba ko a obedi nkunim nyame adma wo china listeners no mbeba ne adesuafo no ye beyi nipa ba ko a ono so bedi nkunim ukuada ne no so ye nipa ba ko obedi nkunim na saa miensa no omadi nkunim no abehia ya wada eda ya wada no ankasa ene ya akansie no ankasa mpompon so eho ne ebenya reno ne ya chenade de otoso mienu ebe chenade ene de otoso miensa ono so ebe chenade sure say
Ura Franka weje. Ye. Anti we one who need be sitting now so. We tabiri near the abesini now so. Come on. But I could say you're not taxi drivers, ni total drivers asi. Na ebi nso magazine for so. Sure. Udru adum sese. Na ubura home runs a Katie Dubai or ubura kwa. Efekeke information centers ha omu e dia to Sompa na omu tietitru na Menim any baby a social media ho no enipa bi a eboa ma na Menim trending na Yankopon hira omo na nanso bo videos bi na nso bi so nim say ye kan ho videos na ene na menyi ni say obi so ba beto blocks wo empa so ena de no be ko bi anto nje ababa wa nadwene nye o nadwene nye adwuma se ka se obi adwene nye no ho we de otim se na nadwene na sia fa so nadwene nye adwuma na empa wo ni ukuru da so se me to block wo chem adwemoni abaditru edi ne ni ko bi nya wo mo no eyo bapa Esther ena Isabella right Kezia yes Kezia enti Esther eni Kezia ene ne won musi akan no na de tie nie akosi asadi ne menyi ntomu ha Kezia ne Esther no obi amatwidi ai ekwi ene ma me preocupe be microphone ne kasa wo se dey akuya sewa wow aha ena wo so Kezia so asho menso me adweti wa ene ba yirfia wa akosi yana mko kan college ma papa bi didi matem no ya traka mu na mi visa papa oluma matua ma no ena meeting in ka chen so papa obi atua no se hwan o kire mi say na papa no be hwe manim o se crash your friend say na am say fa me Collins so we jimi papa nam so un bra ga ju sika nam so da I no say friend say nam say fra me Collins o so nim nyansa your friend say nam say fra me akosi poku akosia wona wabodin no said your papa fa poku samrane what's a caniba bisa say from me Collins yedi also ya to niam bebre wo da hwedi o mo boy Kezia ene Esther ana wo say udin dey say akua sewa mpafu ana won so adweti wa hwe na ti wa ya to no kwa awosia yankuyanim na de otene se minister so de akogu o manim nti omo abeyi ho nti papers no egu ho no obi eyi 55 okay nti adwoa yi 5 na oba pass wansu enyi enum nti munyina obi eyi num ndi me kra madwem se we yi 1 na we yi 1 na we yi 1 na we yi 1 kopim se obi a ensa be so ne 5 na go enti obi a sheda select ne de good mu teacher wa ha o nti mamu mu asi maza me pacho yima fa camera no to so ma me wa pacho aha na omo yi aha good awya for bra Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na kosia school ben na omo wom e wo se ehu se da be ya awofo no bekwai Wesley high wow. Okay nti free bekwai na bae wow okay nti free bekwai na bae wow teacher o ya srongo wadam say me hu obi a owodo ma djuma o ya yes sa nipa na o se nyame nhira no so ubekom kro mo ne mom promotion ya asem wo to omo ne mom promotion ubekom kro na school no omo wo no sa what's the shanko na wa hu wani baba hu so no na school no kra no ukwa omo en said that report bonny fa omo no na yes ankrofo wi okay no say na baba say me nimu da say the teacher baba no say me no nkasa da me nshia wo kra da I was saying wonim ti na menim se bewie so ko I was here for Facebook na be ya wo fa sinu me kama akosia 0 ma so ma yi enti yenhwe na sade ade no ekika kɔ no na okay aha microphone no mo me ho ma me na mo kasa agigim
sana ye kan ye e asa ba ku suru akua usuru ara bibia dadi na oba pa adwan so bibia dadi me pa twa mara bata ho ni enum no amoyie no numbers egu bia so enti number wo beyi no na wabo number kro na kire me ne agina saa number no so ebisa wo ho asem ye mpese ebekwa akoba se ye bebu ye tirima bisa wo question bi na waka se we de ye ma no de afuo e na wo de ama wo de den enu nti na ye ye ne saa enti ye sha ase de free oba package ya so adwoa nti madwoa de kai number no na ye nhwe we hu bia ni mu teacher wo haidie otamochi se bibi no nti bibia bekọ kama abusuafo wei eye se bewie quiz no aka se ye beye no ye so omanfo adwena hwe eno an ye gusu aye ye nti oba padwoa ene ye de ne hyase madwoa number be ya Madwoa number 10 number 10 okay number 10 no enie wose suban be na ntensere wo ntensere ni suban no ebi ni sei bomienu pe antensi obi a wodwo no wasanso wo akomapa mbo perfect never ire and never ire yankwai mekua enti enya nuwo so no wabie mu preko de amaye se ne be ya ye be kwa 10 number 5 question number 5 wose ya wotwewa etu ni kunu be ye daifo se ontu kwan eno ya wotwewa otu ni kunu fo se wontu kwan ede ne ma no yesa Sompa 3.1 perfect ade na mehwehwa na oboss wo no okay ohia no eno na mehwehwe e na oboss wo no enti eno an no yenkwai obapa Madwoa number 1 okay number 1 nie wose ebra ntensere papa kofi be ye dai otu kwan no na ne ba ntensere no wo mfie sei fishia ba ako ena dia me se to ba beiro now show what you know ba oh se adwoa atwa mienu okay question mienu ebisa ni nyina wo tware mienu nyina ena Esther eye makua wono so yebisa na ba akwa mo yi ano afa ni yebekọ ba akoso ni ahwe nti Esther wonso de ne number 2 wose ebra ntensiri firi nsuo num kọtọ kwa ebretuo ni mu no otwa hwe ma ohu ni pakuo bi se wo mu ye huhu na bi kita agyan ene ade na se ni pakuo no omododo ye sei brabiem Sompa 3.1 nti abrane no omododo na ye sei last chance okay yankwai Madwoa no me be aduonu perfect and they say bonus no akwa ma wa kyerɛ wo mo enti ye kɔ madwoa ho madwoa 8 number 8 number 8 ni nie wɔse yonko bɛn na ntensere kɔfa no no ya ede ne kɔpie mu afiase yonko ne yɛfrɛ ne sei pe ho yesu dabi yansan kɔ bio pe ho nko de pe ho mo perfect never ire never Tofiakwa machiwasie said niema no keka kɔ no se etimi ya yiwi a na nia yiwi a de obedi kan no na yimanom ne minister no mo ha no nso no yama na face wo mo na da bia na mo da bia mo tia ne ye kenka na mo fa wa bonti abaji kru ande ko na mo fi ade mo ye de hye efi ha nso ye be ye de nti mo wa wona mo ko ha se nsia bu MC aho MC aho yima ho na ebesi wo manan wose ede ba de ena ma wo jase hene a owo suko wo penten sra sempa na ho brase ne suban pa na odi to perfect yes kola na pin edi so far yakwa sense miensa nti aka mienu nti sa mienu yi ene ye ba behwe de obedi nkonim ene de obetwa to number 6 madwa
number 6 number 6 ni nie wɔ sɛ ɛntensere kɔpie nsuo bi so a na ɛyɛ anwanwadwuma ɛwɔ sɛ kuro no so ɛma wɔhene no koraa hyɛ a no wɔgye ho sika die wɔhene no ɛfrɛ ne sɛ Nana Koko. Nana Koko. Ɛyɛ ne deɛ Tofi we wɔ hia nipa ro ba first no de sɛ ai adwonwo ana da bi adwonwo de so bere na de adwonwo na mary na ba dey wɔ hia Felix aha no ne de asie ni ma sɛ wa yɔnkɔ yi 14 number 14 okay number 14 ni wɔ se ɛde ade na oba panyin no ɛhyɛ ntensere sɛ onkɔpɛmra ɛde etire so onkɔpɛ sibotire mo siboti enti sese tofe yɛkɔ asembisa etwato okay asembisa etwato no si na sɛ madwoa antidi a na kyɛ sɛ yɛde besi ha okay sɛ wotidi a na kyɛ sɛ yɛbɛsan so akɔbiem okay ɛde aka ho enti madwoa asembisa etwato number say 7 Sompa 93.1. I for bra Facebook never had it. Number 7 no enie. Ose bibi ye ntensere. E ma no kopie ensuo wonwaso bi so. Eye de ba de pote pa na ye no a e ma no kopie ho. Don't sne wo ne na ma ni Perfect. Okay. Akosi amate ase. Ja ko homa bobi anim. Ndi omo omuni ha. Na omuni ha. Omo tena wo 24/7. Eno ase ya no amo di. Hey! Na dwene na sharp say. Number 12. Omo form 2. Wow. Nese sompa mo bo adwuma o. Number 12. Say no school for no ade omusua na yeso ye wo ha ye kire wo. Sure. Wow. Asembisi etwa to de ma oba pa kuese wa me amame. Wo se ade adwuma pa ena na kofi be ye dai na wo pene ye ena mo hianti. En ohianti okutwa abe. Mo. Hey. Okay. Enti ebushafo ya de ene asembisa ni nyina asi. Eye se bewie. Nko ana nim. Na ene ye fa ye mofra no. Ye romance ne di won manim di omoba nyame hira ne papa o hwe wo mu a mo ho fe pa ena omoda ye Facebook ne YouTube no. Na ye wie minister kika bom na wode de odi kan aba na ya hwede de akire biem ti minister Tofiakwa mache wase mpacho akansi ne de hyehyɛ so no ye nua ba adwoa tiwa zane question ni nyina otimi etwa ni nyina na mark bia ye 3 marks enti question 5 na otimi twae no ekoye 15 marks wow na osanya bonus question ye question 2 ye nua ba ekuase wa entimi ansasa question enti no koye bonus question ema adwoa tiwa enti ono onya 1 eka ho enti ekeka ne de ne boma akoye 16 marks ana ekuase wa nso ye kan de nyina boma akoye 12 marks enti ye nua ba adwoa tiwa ana ehuradi kan e wow. Na kansi Okay. Ahozia. to Me be say me catch them off asenum say o my ade. sure Na ye be ma kwan na teacher so abetena se. Na ebi o wasem ba akubi ana o wasem bi o betumi aka. Na ye ba no akokoduro o nya de baaye no. Ense se jai no kwa. Debi. Ye nwie program no nkosi yawada no. Sure. Yawada no me invite ni say ono so be ba ha bi. Okay. Say ye nua ba tiwa de. Wadi nkunim. Wani nkunim yawada. Ye be hia tiwa. But oba enye ono nkwa na be ba. Me be say ni me ofasi me boni tidom because me was surprised the man. Wow. Yeah. Wow. Akukudru nya de ba and me was surprised the man on Thursday. Wow. Enti oba pa adwoa tiwa nyame ya adoma ya wada woni de o kina obedi nkunim ene de wukuada obedi nkunim ene ebehia ya wada enti ya wada ne ebehunu se wugina class bi na de bia wudi first ya ye wo se wa no oga ye do kwa class fo fro no se se wona na ori wa woni adwongo Wow.
eti akosia ye twen se teacher be ba betrance no teacher betrance na ma bisa no niema ba ko na tof mo munchi o mu ma me sense o mu ba na akosia o ma me de ato ho 24/7 na no kwade anya o munko na hwe ono woti fie sabre wo de ne be je fans but ye na nyankopon ase sure owa mati se ya wo awofo no ankasa na hye wani munyam papa ha enen komo aye bebo no ye o videos bi wo ho a me yi di a kire na obehunu se ye wo maba wati sesei no mo a ba bia subamboni bi di sa maba wa no akwa kopie no hwe akosia ehu ti wo mama o madwini mu da ho pese suade a wo ye batan so wo ye bemma so wo ye papa yere wo hu ye biribi fa bo a wo ma nokre to da kura akosia da kura ye bedi hu nkomo e wo na menim so memma omde wo mo yiri hu abufu asane wo mo ma tof asem na edin asem kase da ho na ye bedi hu nkomo wo ha enra obi frame me na o kan se mo si tofi unya topic anadi ato we yes another radio stations na fa from the yard na am so dabi adwuma na ye no so what adwuma na se a sure yesi o man no nti ebia na saada no nipa na ntie me se me the topic bi tudwa na obi fa na wo ye no wo baabi a nipa kroma na nha no na se wi ase unim bibi a unim nchen wase nti MC say yes ya omo to bo ba park ni ja na abebu bi ani bulu radio so tena we okay ade be china ya chim de bia kora ma de asua nyansa na to fan say emaya no munyini duru say ya aya na wo mo ho ahomete pa enti se wonya obaba na se wo so obesua de titiru de ni teacher be kan obeti a na ja se wo fo no kora no eye ni nyam so na menim enti menkasa bebre teacher ba okay enti bisa ne nsem yi ti akwaba be microphone no ma me na mesi me tuntum ba to de wo tuntum ni de ai fuchinye bi di da bi aji o wuti bi hunu obi hu say yes ba black there black is beauty yeah sweet yeah champion no sweet black the battle frozen Edi Anthony Amonuments okay Fantini papa and Fantini but say I na dia school do be ko be wi na wo nickname bi butu akiri baabi Menim se me obi dia ankwala na de wa mo ka hwe na o china mo ko school mo teacher ka sa ha bo odi am de frame because ankwala na ha to teachers ni dio so ahun teacher no chira classroom a wo chira de awie kwa no na mo sensa ebi oho mo mo the way amoye no the way amoye teacher ba mutu ni din aya okay enyem na mo kan class wa home teachers but your teacher we o mo kan ho o mo te no o ma so na so o mo kan kire da mo kan na we dey what kan what was one ga one wi ase obi asro teacher won say so ni di o be bia kwotoro o de unim sa de tiara ti eti wadaroma o say school no ewen be quiet okay Wesley High wow nti we no mo form 2 okay nti una sa subject no o kira na una o kire twi wo okay wow tire say we no kura chi no mo san wo ho asemu ibigu akra omo hwe Facebook wow na komo o hye Sompa obi kura ma me frɛ me say obi na kura ni say si peso wo baboy bi okay unim teacher metime meba memma da opportunity sa ye maba wano a ana obi a owo baabi outside Kumasi na ebi owo access se obetimi agina Zoom so no yimanu mo haidi yensurachiri ye betumi aye ne saa ana se ebi a yenya ne picture obetimi agina phone so na akosua aye omusia because ye pese ye mabunu no on say akosua apart from say ye pese outsiders no bamu no me pese sa program ya ye no ye nya bre nso my students no
na omusua de nti se wo won crofobia ebia bibi nti wo won kran ebi kura obi tiew o sunwan o tamale a wo fi se sankrofo no betima ba contest ni bia wo de nya wo information a MC afo no wo de on be ya yebetimi amoma involve wo ho ewo mu because obi wo ho a onya saade no a ka ope okay ebia na bibi nti ontimi mforo ka mfiri ho ma ne so de ewiase social media nti abeye kuma bi nti enya problem why mama sa opportunity no nti ti de na wo ka na mo sorry program so we dey tiawa meda mofreyase meda owo me grise sidu okay masa patrapas na me yeyere okay obekua amuako a okay also secretary obviously so medanas na me kan so ahye nkran nkran okay da bia me kan se mi kiro mu se aseme na da bia me kan chimbe mo amoka se mo bae na me da ahye mutrima besin ne okay yamboy nti se ye se wo ba otimi twa odin hu se da ho na otimi hu dia omoy nti se me ka chiro mu se wo mo de single numbers by school any wo mo de double numbers ibi kura so na kentem kura na de buy kura na ebi ana wa so akentem de buy no yeah wo be yire wo ho a wo be ko wani wow nti me da show mu trim se omomoy na e wo se wo yi abrabo bia emwa odachi firi abrabo sure madam fo ane be nante ne hu ne ane ne bedi nkomo ne no e do be si echi wow ena ne beto abrabo bia na ti se ofiri fie ofiri school o ma kwan na wo ba no okọ nifa makobunkum ofro no we sana abrabo no eti tina bi hia obi anya nyankopon so anya mistakes odo ba Wesley High what a set of teachers bi twa o hia enti no show mutrim ti ya ka say form 2 o ma wi nwoma no nwoma etoso mi no ya wi ya nwensem isi o ka so mun kan nwensem e bi a standards 1 o me kan say o ma atimi dey acte a project am de ma won tene okotena say o ye wasin bia em say Wednesday yeah na form telephone betro but can say o ko twi o bitimi aye awuzia MJ teachers no I was say sem ansane am bia akochira de oh serious oh awuzia say oba wo teacher ni a o ti say sure na o kire wo ma de a nkwala na di ntina nkwala ni daachi umbe pese de bia umbe ba class tofe ye wo teacher ni bi ono mu a se wo ba class kura na obi e pese odwane menu akuma ba ko me mo school ni din san say popular pa the last time a friend one call the training college bi okay me friend one fair no friend no say akomi de na me da wo frame nyina me da teacher ni bi o kire yade me hunu ba bi o de kosie nyina ye deda na mo radio se wo ti se unya teacher ni a obetumi a hye wo nkran wo no be ka so wada agema wo a plus kura de ma me fi say yen kan kire Ghana mpanyimfo any sa GS for mboa nipa wenum say na ba best teacher ni sa ne mana e wo sa bo boa wo na mom so list ne kura be ba no ni di mamu da Ghana nkasa no akwa bi wo se yenton ne enche obi amfa ne enkofi semuni se bewie e de yema entity nyakopon hira ya da wase se wo bae menim se ye be koso ne wo abonkomo aha ye wo program bi a ye be no na menim so obi a wo adoma chede bi a asie na ebetumi pia ba se na wo kan obi betuma kanwensem uhunu se we dabi otena hemfie be yi dabi nananom ye bibi kura ye betumi afa no so wonko ye bibi obi wo sa talent no wo ho a ma yehu na yempeja no why okay timpacho ma me sha se mfiri so tiwa hwana wo chia na maja mkwa mamako Meda siniri kan me chia mama auntie bi okay me ba sire osiki kama tikoba no ma do te ma akwa babu me na kwa ne radio no de maka no assign 93.1 na nti nyambo no na se pe was we chimney say ya na sa kwa akoto wow me ba sire osiki kama tikono me wow
Oh, we are so a channel, my Janice. We are saying, you know, money, your mamma, Yabra Bonya. Now, what tell us what I can. What channel, mamma? We are seeing you. Mamma brapa. Mamma brapa. I'm going anymore. Said a member of Guy anymore. I might say, now, over my friend say. Pacho, your friend on Anapoku, like Nabro within the Jones, by nothing an Anapoku. Wow, what's a cry me name? Huh? No, Jan Hossa. Okay. Mammy, but your own way. Match ya, Miss Wa. Yeah, okay. Now, my mammy, I just say, Wa. I'm Papa watch. Mitchell, I jack a kubachi didn't hear ye. Say a kind. Okay, Nanko Punchram Wati. Mr. Munchum, who ye. No more daching. Why? Menim say mesane mo hia Nyankopon ya adom Thursday e wo show yi so awrade nka mo okay agosia to dia dru ni de na che say na minimu ana e kono na ene officer bi edi na woda o special ima fa no to so na akosua ento no bo ase e mo na ba so ene ni kunu wow o say oni kunu na tesoro ho no aha oh I see aha officer pa oko prisons ho no a so ho wow aha ndi akosia o ye hwan inshira du fie abankwa okay we superintendent of prisons yeah oh nyame inshira no fantastic nyame inshira we inshira so ampa ni kunu so na tesoro ho no so ye fire service ayi ya de o mo sheda na o mo sheda de o say de aban sika no no be so di ni sa but na inshira ukunu Alex Boama officer or say yemfasa kwanya we so ene oma nyame enam oso ede ache no oso opo se say waduru em se enan ni nyina ye mema na mom de nyame de mema mu bia no munsom ukọ prison se wo aduma yenua bai obo aduma wo hopa eti officer yeda wase Nyankopon nhirawo was song for Tofiakwa, me say me so me catch us a happy birthday. Nyankopon enhira. Obisafo, afei de ye kwa anim na ye wo eniema pia eda ye anim a ene ye ba bedi ho nkomo. Ye nua yaw adu boachi. Oman hene. Hye nso se ni hwa a oya ye fa no food for thought. Food for thought. Na enukureni aboa manfo pi eniema food for thought ayama manfo ewo wiase no enya asem ketwa na agye obi afiri suban bi mu enne enipa na be pie na menim so na se wo ya brante ni ababaawa na utie mi a tie nie emre entwen wo da ene dem pesa wo te ase ano no ene show no ayeye no me kam what ase se ebre entwen wo da enti bra esese wodi ye biribie no se wanye ne na ochena atwam e be se wo hye sa asem we nso enu ntina ye wo mrantie bebre wo ho a abrabo abuabo wo ye wo ma bebre wo ho a abrabo abuabo wo adentia ebre bia na esese wo ye biribie no ode ne bra ekoye bibi foforo ade kura wo de koye ye no uti anye yi a eso mfasoa na obenya se ye bone se ye papa na obenya ene abrante bi ofia ha ye ne no ebebo nkomo na te waso na tie eye den sa emfie dodo no ode ye den wo na brabom maami ti asem we bi ka kire wo ba frɛ obi ka kire ne sɛ na menim abadwafo atenase akosua ajewa kɔde boate me co-host ha me nso me wɔ ha bema me mo akɔ aba eja opani na ho te sɛ ami adom bema me ni mo oduro wow o de also pese ye bodin me patron o de ne de sɛ we did the asipacom patron hey wow be 50-50 Ivorian Ghanaian okay ti ha ne ye wo patron wo Cote d'Ivoire ye wo Cote d'Ivoire okay my hwe so kasa no wo from be microphone kakra ma me aha okay
ha me da se said I can say ye wo ho yi no na wo sha ase nyini ye na abrabo san na etie Pacho me be nyini wo pankro na bestate mfa se miskuase okay ti pankro no ho na me ma me be free ti abro no be free mu no na me hadwen ti ye de me ma me sister baako a ne kunu ye police ni cause abro de we na me si hadwen no mo ye ne se police ni be tima handle me yi hadwene no chirim antwamu nko de na wo ya wa because sa be na me hadwene enye obi na ekan wa na wo se na me hadwene adan de na wo sha ase ya a chrese na wo hadwene a pp na me obi a wo kase me nhye a menhye e bia e be pon school 1:30 na wo se e ba fie no ohumi ho no me ba fie na e bia be 6 and 7 ana wo ta wonte na ire me de me ho abona mfosem na me shaba na mfosem na me didi akira anti me start wo get to me duru ba bia na me sha na me I think say P2 P3 yeah na P2 P3 de wo nim de isua sa ne mani nyina na me ma me digwa ti de niema so a wo bia opon stu banana no pa no kwa koton play okay ti niema ne ton no wo be fa ba bia wo be duru no ho ye ghetto e bia mo to mo no mi ade ti me so me fa ho no na de da ho ketwa no me koba no abetam na me isua sa niema na nche sa de me ko me krum ti me krum wo na me ofafo bi ye bia omo ya de omo de beto no mo Afrikozo no e wo askore afijase okay hona na wo ma me free e hona na ma me free okay de ma me de no edwadi ni nti wo tiase no me makwan bia no me made e de nyina e ko askore afijase okay nti yenhwe wo se na wo ma me edidwa sa de we akosia me pese hwe ni yi ye wo ma me fo bi wo ho a masom ono kwa de e bia onko outside baby a otie okay but na dwuma ye mu no osori ahomache bi wo kwa no wagya nkwada no ho okay ebi kura nkwada no wo ho no omo nhye da ni obi a wanyini a oya ade anya obi tima tia wo me pese hwe sa ade no because wo se ne maame edwade ni na wo maame di dwa ko hen bado wo kwa hwan ena na wo maame de egya no yo sabre ni o made be 2 ti no kwa no gya na me timister for the fee nti na oje ma made no okay ana nehwe na no so di dwa no bi ho be 6 months 3 months na Menim okọ Nigeria ne Togo ni Cote d'Ivoire ne se na sika ovie me pa chwan because made mienu de ye mfa made mienu kwa ena obi a otimi tu kwan ko sa areas a wo bobọ so yi no na ti se enhia mo Debbie na mo temo amufi ana na me fa me timister for the fee okay then it said wa wo ti ufie nti wo ma me di hwimu a etimi di 6 months na o mai me pa chwan na okwa na mo sa be kwa na phone we na phone nya available say we nya ma me atenenka ti me fan say e ho na ye koyi krum na mbesua na me ma me free na Menim I think say 9 years or 8 years ti na okwa afi no mani su hatu na o se ye de me ma obi nani be come ho na ma konta no so ye de ma no so ye police ni okay ti me free school ba me free school mra na ma konta ni ho mi sister so ton so ni ade e wo kwan nti aya na se me kodi agoro na se ba bia wifuo wo ni ade no e ho na mefa ti me start no attachment ya na ba bia ye fa ko police station e ho stage attachment ya station ho no mo no wi ofi bi na echi Menim ti ho no na me start se me peke me sa ku wuram se na mo pankron de na masua no ti ma konta no kra de em so mo ahini chu mi ka se asema me ka no e be ne na akakra okay cause no otia me but na me nim kwan am so me fa so am ye me niam na wa konta no tia wo otia me pa yitum se na otimi tia wo enye bete no otia me pa na obi tia wo no because police need o ka say discipline power ya yi dia o mfa wo ni sa wo no correct enti edie na officer that time e ha wadwene say one agoju ya sami meti yi atade e friend police soldier atade me hu say she obi a na me yema hye me because menim de soldier ni bi a na omowa onkasa na okoye na okoshe soldier atade bae obeya ade bi a ema mi suru soldier fo
enti se obi ye police ni na woni ne te a anya hwe na tade nko abohu osan so ye wakonta wo pese wo kire se o de fade to nchen se obeteam na eye den na unsuro no na utimi fa ho ekoye bibi foforo na misuro no by akwanya na menya no o say peacekeeping ni ade no ti ba bi ne bi wo ha okọ go be 1 year na yi to kwa e ho na mesmenya me time na mi sister no so na ase odigwa ti me free school ba e bi e be pon 1:30 no me meche o se bi e classes ti ho na mesmedi mo ho abo enamfofo a obekọ we fia na odo be fa ba bi na ye sa ne ma na odo ye den enam ti bia memra fini na bia manom wi ni bia ansa kra na ma ye den maba to no so de no ye ne complain na kọ wana nye wana no abo obetima aboabo ano ade kono afre wakọ dem no lock wo ne umpi ne na ese wajibi agu no ba bia no nya de so be cho no bia na so odin de me kai attachment ya na ya chi kromfo kra na ade a ya chi no no se body no akọ wi aba no ya de beto charge office no mra na body no so me no asempa na meka police station na ya chi kromfo se ne body ni kromfo no ade a wakọ wi ni no mu free honom na me wura charge officer me ti body ni bia ba akoyede mi be no ebu a ko sanya odia enkra boni sem na ntie ne ma contact se me na me fa ya ne enye bete tenam so a ma me di be pi kumase that was 2000 enkra boni sem ti na me pese me free no was ma contact mo wa me na me de ba kumase nti me be duru kumase ne na se mi sister de me di na chi ono so ni time okwa kra na isa kama nkwa na me den ofi ti di moa ma ono so status wo tiam me yese no me madam fo ba ko e kwa akotena o mu fi ti me kotena madam fo ne nchen ne fi ofo so hu ne ma bi ni suba bi a me dan na di to mo yese se sa suba na me dan na di a e bi na me so ma be se o mama na asisi suba be na wo dan na di na wi na me num wi na kro no kan ma anye bi da krono de ade ba akwa medam yamya me fa wa de na opa ya mesere mintimi muna nka sanya me na me fa yeda okay o kan na mesere ya bo chima chiro se ni me shede na me disi ba se me fu bi ade die ma brabo me nye bi da se me susa na ma hu na me ye de a ba se me ni fure di me fu bi ade de me fa bi da nti wo kotena fi ho no de na oye eye se omuhu se wa betena ho da suban bi edi ba se na wo kan se wi na konom no gato na wonum no ofie ho nti die suban na woda na die ofie ho get to kra no metima ka se get to amekono na ebi a to na me koto no honom keke okay me wi num no me num ni fi me num na bonten me ye be ya ade to the sense me nam abonten sen ka me ba mo ha kra metima so wi di aba me nam ne kra me a se man ka se de mesi nye sent na wo awuni mu a se de mesi akura wi ni metima ba studio ha wo ye hwan nye wisi ni pampan na abeti a unhu da man tu kwan so abra se kura me koso me mfa wi nko menim police kura abeti mehu me free akoko d'Ivoire 2009 yesi Cote d'Ivoire security tight custom for ni police for me hu omo ne ade ba me duru Cote d'Ivoire na wi ande kura me no me yi kire wa hwa baka se he fa pa na wi ni hye a wotimi di duru honom na no wakoje aduru ana me pa cho da bi we sure me pa cho no kure na no mo nsachi wana me na ansa na me mfro ka na ba bi a me de beto no me de atoro da awo kan me ka no me bane ni po ma me mfo me pmt 1 ansa na me de me de asi ni ma betena ka anu ti me tena mo ni ba bi eda na me de ai de akọ ba bi a me nim kumasin kura me kọ so se makọ ti bi di mo be ye ene mai bi ko ye adwuma sa de no nti na ma mai no no mpem asem because no monsa ba me no monsa e ko site bia na wi na me ye de me no mo si wi so de e chi wan sa ne ye nche ba me so nsa no me nimu no ti me ye se nsa pa de bat edidi mo a nche be ma ase obi a me ben ni bia suban bi ni ya me dan na edini nti no enipa ne pem asem kra chi obo so ye wi ni no ompe wa asem okay abusinafo no na abo apan sima aduonum ensia owura me ne no bo nkomoi eye obi a ofa mere tenten wasting time wasai ne bre awo niema bebre ho
Ye show we no na wahunu niema wahwere wɔ na brabom. Ani emfidudu a ode ye sade no. Ani baabi ye de na kwa akosie. Awosi a me pesa me yi videos no be mienu miensa. Na miwia menim nua na betoa so afiri ho. Ahyase no wi no baabi a onum kosiye. Problems a ede bre no die ne siye. Eti abusiafo me besa wo ba Facebook ho sa unim se edu dwara nam se me ma video dia me de na unim video a me de ma wo wo bogato din eni e be ko gato ni ahwene ma e koso ho ena eno da nchen a wi nu ankasa nom no eni ma akoso a ese ye mabunu ha ma me nka no krankyere wo saa de we ese ye mabunu upeu umpeu mami papa utie ye nua nkomo ameni no di a opese wo kire se wi betimi akura no ama baabi a ofiri ba ye ba beduru ha sei no ekura no so hunu da ne kire se uti anye ya oba ebetimi di wi abafie ba na wonim asama ye kan sa na busiafo enye agro ne yedi o wonsa na menim de yesua de na ye nuan emfi ode anum wi no eso yanko na menko first video na yanko hwe video no video no ye be fa sound aka ho na me be say oba Facebook ho o maya me nyi ye because sa video we me yi a ebia na wo kope anso na wunya wo de bra Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na bra behwe video we no ami yi a kire wo no me wi a meka ho asam de a kire wo na eye de ekoso no sese ye mabunu no se de o masia to asi wi nom so no ano odin Yima yanko wo de Sompa 93.1 FM wo de hwe wow no the first time I only win no wo de hade on say onum bidawo the first time o call gato hono no o za kwa no dwane agya no because the akwa no ye no wan hwe yi akwa no betima wu ato no so the first time o call gato no nam ka sa video we enye easy say video wo benya wo dia bra aye Sompa 93.1 me pesa wo be sa video no Yima me pesa wo chase bi Yima me pesa wo chase bi na ye hwe video me pesa wo ba na wo de wo ba na wo ba be hwa fa tu wa fa wo da he When smoking gone wrong. Yeah, akosia. Tough. Yankama ye mabunu no ntiase se ade we wudi akire wo beboda. Na so we wa bodam no wati we. Wo beboda. Na de we ye de so wa bodam. Tofi no obi a wa twe ba ko pe wo te wo seresere. Na kosia ye wo no a. Ne first time no no. Ti de enenam ne tirimu no. Ye ne ehunu. Ye ne ehunu. Ana na adwene ne se ba bi owo no am se wodampa okodampa so won ana wo hwe o se hwe akwala ketewa bi nso a ogina ho no enti hwe se oba na odi akwala ya ba enti hwe on se ne nsa da no so aye ne ba no but on se de oye no akwada no osua se na akwala no hwe nanimu wo ta akwala no kwa ntwe no wanka oto no so wo dwane wo wai na wonim akosia me be yi video ba ko bi aka ho
na sa video we ho mayi videos wo ha mayi videos wo ha ba video we die akoso ya hu cha video bia hu cha video bia na aye winum ya ni smoking ya o na wohwe sade ade no ye no a wohwe sade ade no ye no a kwanya afaso a ama wi ya obi nom eja tonum o say tell me catch us say mayi videos wo ha ba video we serious aye Sompa 93.1 FM brana be ha de wenya ya mabunu no ya pese yesua wo ye papa a wotie me wo ye agya a wotie me wo ye maame a wotie me wanyini ugusu butu wi nom ho ye tufo aka kire wo se wanhwe a wo be waste time e wa brabom akosia wo de video no See this guy, yo. Oja akwa no patron na ekwa na odi twam. And odi esi wo come for the jare. You don't go. I go catch you. Mommy, I don't tire. I'm going go house, Joe. See this guy, yo. Something will just start. See the way we just start. We just start. Oga roll down for me, Jare. I tell you, my mommy, I don't smoke again. I don't go buy food and I know that one. Take. Man, I'm the goat. I'm the goat. Man. When I still there. Wait till you expect. Yo, what they run? Abina. Oh my God, let's follow na take one. I'm on the last one remains so Abi. Don't worry, I get my own bloods for you. Oh yeah, now make a lighter for you. Too much. Jesus! Easy go bad. We have to wait Be bad. Nothing to do be bad. Oh dear akosia de esi wo no eye dua o but omofa ne say ye wi na afifi ho ana gallon no so esi ho wo da akosia ha de ekosi ha de ekosi Gade what about Facebook had it what about had it yeah, me am crash me. Mo ya remix wo ho. Ima. Hwe. De na wiase na ekọ no ho. Akosia yes. Wo dwene ho a won tiase. Na won se de ye hu ni se. Menim. Won se on omonom no. Mo pa manches ama mo pae no. Ade na mo matade kra de ben ahye. Omo sere. Akosia video na msa manfo anhye da nhwe ni ye. Me ye video no last one akire. Yima mpacho mo ma me last one no. Wo de sa video we ya no. Mo nhye asie ye ma me. Wo de tie. See this guy, yo. You dey craze? Your guy go send you this, you go dey drop her for them. Carry something, come on here, Joe. Oga, come on, for there, Jare. You don't go. I go catch you. Oh, mommy, I don't tire. I'm going to go house, Joe. See this guy, yo. Something will just start. See the way we just start. We just start. Oga, roll down for me, Jare. I tell you, my G. Oh, mommy, I don't smoke again. I don't go buy food and I know that one. Take. Man, I'm the goat. I'm the goat. Man. When I still there. Wait till you expect. Yo, what they run? Abina. Oh my God, let's follow na take one. I'm on the last one remains so Abi. Don't worry, I get my own bloods for you. Oh yeah, now make a lighter for you. Too much. Jesus! Easy go bad. Be bad. Nothing to do be bad. Aye, Ima. Akosia. Ma yan kan kire yan panyimfo. Right? Wo de say wo Facebook page no so a. Messages amanfo send ba ho. Any areas amanfo kire. E wo krom ha. Baabi ye wi gato so a.
ebinum nim a on betima ye hu biribi di aboa ye mabuni no they don't care e be evidence ko twa mu ho na esay ye mabunu no na da bia me kam se akosia se wo ye batan na besi sabre wonnwene se wo bema wo ba abechen wo da chen a wo ye panyim bone na me nematima sifie ba ko a esese mitimi ye madwene se wo sa me ma wo mu sidi a chen ne wantimi ansikura na otimi simienu enti nei no de esese me ye de bo wo ho ban ma enkwada no da chen si yie no eye masade se wo sa me ye sure ade bi wo ho akosua se wo ye wadwene se wo be ya nyankopon o ma unsansi fom da obeboa wo enti jaye mabunu no ane ne kind of cat bi a omo yiyi yesi omo trisu ni mpesempese bi awusia yare husem ha twene bema boss de ekoso nyina me hwe sa wo hwe nti mo gatos no se ya na ekoso oh metima ka se bi kura chense ebi chense me tama me kai na me free mu na me wo mu no me kai se me amanom wi ya na me mpaboa baako mfanse ma roro me mpaboa gu me gate ano ana me hu baako matame no na kura ana ko hu the other one me de me ne ahyem na de kura me na ye me se me mpede ye hye me nan no de hye me nan so me hu se hye me ama adwene me se me kopede kura me no na me a me nam se hwehwe mpaboa no mi wa mpaboa no ye den baako kura me baako hye me tinia ma ekoso no ebi obi wo ha obeka se bi a ana me no de me ye no na ase aye me sa ase eye adepa bi na me ye nye oman hini program a metie ya nyame ye na doma metimi firi mu na se ade bi wo ha obeya wie no obedwene wo awon sa antia se neba me nkai the last time a police ni echi mo wie hu da because o chemi e kasa siska no wo siska se na obeka nen edam account ma na ase me woda ho a me ma amfa me nkoda ba nya wotre ai so we allegation me bawo ese o kire sen police ni a che woda mo tua bribe bebrebe woni makosi o kan sem bi o sem paboa hye no ebi hye no motom na nadwene ye ne se ne ehye no o pene baako ana de ekura no ane so o pene baako akosi ami wo crazy video bi wo na video we eye killer me se video no eye killer se na base ne ewo di base ne de me ka bibi se eye killer mata sa killer mo tiase yes all times ni bi no killer show akosi video we na mi be yi no say ye ma video award so we betime nya award I'm telling you akosi so dem say me before say ye di video be bad no yenim de yaye on say wan hwe abeka say ada sabe na dwene enifie mpabo akura wo ba ko hyew wo say hwehwe de akura wo no ana de hyew no so wo hwehwe ne ba ko ba mpabo akoro no ani kura wo yima mami video no wo da ko say video we wo de bra eye Sompa 93.1 FM akosa de me pesa wo awhwe wo de wo wi a no wo de di ohu ye no waka kire wo de he mame me pesa wo hwa akosia mame hey oh de wi timi e akosia de na hu ye wo de wa de ohu ye no ka tofe me hu se nsuo to ena krachi bi ekura chini egina mu ena wo se wota enobae no so na enobae no aye de na odi gu so egu enobae no so ena nsuo so ye de be se to enti hia se odi sa de na ekura no no ewota de no so no o wota ye den said ya chere ne se hanya no akosia me se asoma me kan watema se enti ene abranti asema o kan difference ni mo sure o shampaboa kura mpaboa ahwehwa
die kura no baako ana de hye no so ohwehwe ne baako but aye mpabo akoro na niam ekoso no se ngo bi ngita chiniye no san fa nsuo ngu ade so wa bre nsuo akosia bema ma yamra baabi a na onam no because you see wo mo aye so wo mo nkobra wuo no sa akosi wo mo Sompa fe nam de a ene na yawu masa wi no wo se wonum yema ye che wo da ye che me but mu bie no ho edi metum adentia I be 22 23 years no menim police ni kro because watch me wi etimi de makose o de meko one we for 23 years 3 years hey 23 years 23 years but why I was am raho me pese obebo police ni bi adin because me pese me hwe ebi che wo hen bi che me wo Sofulai ba juma mfo de omunim Sofulai ba bia me ye juma commercial bank na chi ya wo dan bi ho aye Infum Farms ono na ye ne dan ho na me ye juma tina me wo dan na chi sa bre nye ne ye ho na bi no na ye ahwedifu ti me wo ho no ma me hyenwura no mu a me ko private a me se no wi ti de me hu se nipa be 4 ahurihuresi aba sa dan na ye wo obi sa no ma badan na chi ti me hu omo no enam wi na me no ma adwene na nkoso ntem ba echi na mu se koto na nkrofo no koto ye no ma nworo mu nika na be police ti me hu ye na me ka kire madam se ke nkrofo de we o mu si ti wono de me hu se police me ye se me kwa no mu so me mu to mu so me mu na me kire mo se emom me nyene gidigidi bia ahaya na me ye adwuma no ma chemi to mu de o ma me ne o monye de nkasa ti ho no mo ye so mo mpene tell me so mo de me ko Sofulai police station wo de me hu so mo de matwam ho menim se no ba bi o mo ton fridge no ho no mo de me ko si no mo se nti ho na me frɛ no na me so meti mo frɛ me master sabe na me sua adwuma ti me frɛ me master na me master bae me master so bae no bi mbusa nse wakura no akonom wi ni ache no na anim so onom wi na me master so gitu me se me ya wo so onom ba onom a ode ye adwuma on fa nye bone ano mo ka se na wi ni ye nom a ye wo de onom de ye adwuma a ye nche ne ye wo de onom ma ode bokro no okay no sintie se de na obey na so mo hwe no mo ne me master ne yeden nka enkasa to mo kasa ya na me se me master no mo tu ayi no mo kasa ya ti de meti ya nse police se ija ne ha on be hu se ija o mo ntie mfo mo nko em se akosa school mo sabe na Sofulai police station or runabout to mo de mi wura akosa school mo ana omo gigi ye mpabo atwetwa mu na omo gis kana omo gya yesi ho no ma second one so na makota kwa eba se me ba no na wi ni bi hyemo sa de ni de ma hu de ka me se tra na me hye na ye me tra dada tina botoke to na wo ha no na mo wi kakra ma kyekere hye me ho ti police for no mbo bari o Sofulai na chemi na me se ma chemi de ba mu so bi a me te kwada so de na me fa wi mfrita kwa emra ha na kwada so kuro no nya ho mu na me menya wi ni bi no aka se me de wi ni ma hu me hu se wo mu aka me mfa nhyɛ mo ti me sira mu a me yenka ti me kana na police ni patrol team bi a ba bia se fi mfa no kwa na o so munjai no me kai se sa dan na no machi kwa okese no machi kwa okese ti me ye na me ka kire police ni se chef se kofu bo achi na wa case mu de me kwa be case kese ti mo hwe na me no monye den me nka no so me mfru bi a menim no so look me fru bia no bia afu na dum na me kire police ni say ska ka me ho ye 60 cedi 60 no so de me be fa dropping ti me ma no 20 cedi na me de 40 no ye say da bi o de ani o tu ya 40 no na me wo fa 20 na me de be yes a me ti me no mo bo ha bo night na me so no na me say me ade na me ye me ni mo story ye bo night a ma ne bo be 132 ono ahwe ya no so de fa 20 ni bra wa hwe ana o je ya me ye de call me baby na dia na me ye na nipa bebre minim police mpanifo a omunim me kai se mre bi DSP ba ho oba so flow hu mi o se akoye obai me ka se me chi ni sisi ye ya wi hye ni butum o fra me am kwa na me se ampa o che me e bi so de e bi hye butum ampa ma fa nsi no ka se wi ni so de e bi hye butum e be si na me no ka se wa be madamfo pa kese
wow obey madam for tis ma say jai wi no kra de ne wa pem asem ade bia metuma ka say o twam ho bi o fam adwuma mu e ma mene ne bi ho no aba ma mene ne ton se didi ba sa bra me wo mu nam ne ma bone ana me ye ne ntine obi o krompo ni ma hwe dina wo wi num no na wo ye ne ma bone ene ma bone ana me ye ne bi ti say on say obia nim se wi ni ye kromfo aye twen abujan for me bonyum kitwa bi aba ye be bo wura onum wi no niema na oye ane wono afi se niema wasai wo na brabom ye wi a wa bontime ma akwan ma won so wa kire wadwene ma yenkotie nyum wemra yima me ba cho metimi akọ okay na boni ofiri mu batomi ready se check wa brabo bema aniema ben na ofi se wi nom niema boni ben na ofi se wi nom ade ukopie mu oh de me dika metima ka se wi nom ma brabo metima ka se na menim food for thought ntino me hunu se masa kenya me ho a me koma ni mo niema mu good because die na me hunu ba ko ye se wi nom na wonom no wan hwa de bi ebebu se onkuto na oyanyansafo sa ana ade bi a wo ye bia wo ye smart ba na bi a onnuru ba bia ana challenges ayi face ni ba ko ye se ye wo terms ye wo boys on be hypo ba de ono ne nkoye no na de di kan ma menka ne se na mete kwada so de ma wi ni kura me jaye 1st December 2018 se memfa bi nkama no kwada so amete na ma face challenges bia wo education me kotena akoten ti die ma me re ho kura se me koye no na man bi oto so ye security na ne matu odo ko university ti mi busa mo se na man ye tua ne kasa e boso me okay na watimi de obi ayede akọ university ti ho na me hu ne se madwuma me ye no sabe mia na me kura me nsa no adwuma ba nam wi num ni afekubo ma fa manfo de o magu kam ye kokoro wi so ye kwaji ani ma ene o frame ne amaru be yesi wa ha o
Martin Yinshia, but me to tickets. I think say Bonnie Bell come say me to take it bear for HMA menamfo. And me had the program na say Vienna we near Koswa. Me I bo okra na me nkobi. By me timi mo bi ko to tickets. Tickets ni be ba me se pon fa na mo. Ensa Vienna nyina na won nam ho. Boss me chini pa kuma se die. Menim ba bi a me nchini nkoi. Bi a club won de. Me ho bo afikusem ne namfosem. Tie maami e beduru ba bi na e ko tena aduase na mo se ba bi ma betenen. Eni ba bi na me wo no. Ade ntina wi ni kura me no mo no. Minjai ba sha be na me hunu se maka chiri bat. Me start se me ti o man hene na wo hye nkura ne ade na de ko. Me se me frɛ oboa me so. Ona me kasai. Ti mi hunu se wi num na me nom ye na me se ni ma bebrebe. E fa ma dwuma mu. Odi adwuma ba me ba be ye no. First thing me pack ka na me de buogu ase na wo se me ko hye ba ako. Etibu a nko hye wi ni mra no kra nipa no bo su otu ni ka. Omo no omo ho na bi be ka we wo kono mu wi. Obi be ba dwuma mu ho no no. Me ba cho me peni pa so masia mu na ye. No ati amaru. Otu na ni a woni ho na no aka che na no te se wo ko hye. E ya mpa so. Mpa so nyese wo ka asama to so. E ye ho ana me nam. E kono mu wi ni menim da nsu be mu na ana nsu be petia be hu mu adwuma mu. Sahane abu akwakra na me fa fo ma wi ni nti ne ma diska ni nyina abekọ akoto. Awurade. Eti wi no mu ne de boss me ka se wi no mu na nse me niam bibiribe a obi o ha wo ka ne se obeka se ade nti na de bia wo bo wi no mu so ana wo de program we o mo ye de bia akotena so minim de wi na se ma bra baduru. Okay. Ba me hu me ho se enka achiri because for the past 4 years ni kra na me hu se niam aye den asesa ma bra bom de na minni no ene mismi de me nse simbo ka che me se manya ana me gusu a me ye den me ko me by first na ma na anwene edan han so obesi dan na obeto asase na ni mitrim be ni me gusu a me plan ne bi no me hunu se me free wi mu no me wani suade hunu bi se e wo se mitimi eto asase e wo se mitimi si dan e wo se mitimi hwe me ma me no wi ni na me nwoi. Okay, metima ga se me ba fe ni woko 4 years me ja wi ansa na mitimi no ba anyam. Asempa na me ka no ko me ni anije kura se me no ba beda ina wi na timi ni mudu da level no ni anije ana okranti me do me ka cha me so ne me nyama sika be na me de go hwe ba na me de na akoto wi. That is a wi no esombo wa na esombo wa abra bom sin wiase bibia brebe e ma wutrimi yo de ti wi no mo de boss metima ka se edi nipa brebe aka chiri obi wo ha ne de ye ni to be ka se me num wi unim de maye but one hwe ya de won sa no so bitimi fru nsa. Wow. Enam wi na o ye den o no mo ko wadwuma ko e be sesa wadwuma ye mu no kasa a woni obi be kura be kasa no e bia me dame master ba akwa ase o so fly master usu ba bia wo bia me chia wo otumefo ne ma bia mu ba me free se me kasa me jaye na futu o de mama no me hu ni se eniema asesa. Okay, ma enya sa futu no tam na me nom wi no ba me jaye no me ti so obi ye bibi ana na me ha adwene me bae mo boss ibusam se wo wapa na ma bo pa bi jira ha na wo hu me se sie ya wan ha beka so wo family bia bodyguard na yi ko na mani edin but me jaye ne me hu se sa na mani nyina en fa hwe nyeden embre me jaye ni nyina ne me ama ho de me soro na me bo me mpaye na me nam ho a tie na kwanya amanya me de ye bibie de bia me fotrotra me tu obi fu a ase wo hwe me a no hu ni se o ba da ben na me sere aso ba da ben sa ase me hu do yi a me te kote nti me full tech for ne car na me no mo di nkomo enra dey kra me dey me offer ase ba kokko Wesley girls me ba cho na oda so yi me ba cho ha no de na me hye we kra na me ba mu ma no mo je dru akra I was your for Facebook we o was it na me bom kaka no ma no mo je ana o fon ye me fon pa no ada wi no no ma etimi wi mo ja na wi no mo metima ka se e ma kwadworo kakra ba wo so. Okay, aduane ni si wo so me kwhia ba bedi ba be obenum wi na aduane ni si wo so no wada je aduane no owura fikura madwuma mfuo me to aduane e be ahwe asuntem ha se utimi se emse na ma kwhia ba what I was your for Facebook guys so ye rade hi I go your hum said ade ne te masa now you strong man o ma kwhia ba no o me de hey who's that no ade we say onum a
etimi pushu ma kontokwa bi a ehun hye dan hia e de ukoda level no no de metima na bi etu training sana menka no me no me dia na me pepa ye se me ba wo so no watwe sekan na watwa me ne mani age ne me mema obefo me dia me ba no wantwa me ana me hu se me di kan atwa ta me say we no abdrag would wakwa ko do that level no me pese upra me na me so manya ho ntie eko police station na obi ade ne dia eden me kai so fulai na me ne bra bi di agro de boba na menim me pai ne dia be for me che ne to fom nyanto bo ase se de me bokuku no me bo ho style bia tino di tino mo ja no ba no yemu anhyew me menim ade a me ti we isa die hu ne ade me ba wi ase me to ka se time bia me dia nanti wi ase da 1 o'clock 2 3 ana be se me hu di wi ase ya me time bia me no ya wakoshi na wo ba na ase ya me sa eno a me time no one na wo hu se ye wo hu one na me pia babonten abetena bonten na me te kwada so ye fie na me wo pay bi wo honom 1 o'clock omra na me te 2 omra na me te wo se time bia be ba mu se me pese menum wi ni sa time na na me be den ti me duru ba bi na me gye na mu se sa time no kra na me obi papa bi ya na ka betimi di sa time na ye den aye ba manya enye food for thought o man hini program yi a ene me dey sign ene me sorry a me tie ni program ni wie pe o se me hu se me kwadwuma by first ni bu ha boso me ni metuma ka se me kwadwuma be 4 me kwadwuma na bo 12 am se first half aba na de adwuma ma me wro me ho akofi enso na bi adwuma no be ba from be 1 eko adwuma be ba e bi adwuma be ba enti ni no the foot trotro me yusuka me soa ma me card a friend say Highlander 2018 CFCC but me ba me foot trotro na trotro no ma sheda kame ma brabo me nka obi die o enye obi die na me kame ma dance die na me di ba bia de me koduru ni ne ma ase wo ma brabo m e bia nei no me wo namfo bia na ma onuanom bia omunuru me ba me hwede o maye eni obi wo hokora na me na me to mani di me na me totale na me yibi di ayeden e di ama ba ene ni nyame adomo mo no mu ni sa suban ni mu no e bia sisi o mu fie eden wow ba me wo nyame mu gidie se me so no enam se me gyan na mafa Yesu Kristo no e be na me so ama me so kopa na dama ni mu no me so makwan amen ma me misa we se da wo kan no wo ti fie bi mu e bia fie no wo wura enipa wo fie ho na ofa wi na watena inside ho na wanom said that we can say bit ma ba say bebo 1 e bebo 2 because we nso de opo wonum ba bia wo benom no akosia said the tibia sent kakra ba de ben begina ho enti woni efie mu atena ani wi nom no kwa be na ofa so manage de na tie ne say efie na ma me ba ko fie ana kra metima ka say family friend Tofiakwa but me call ye no suban pa bi me obi a wi na me nom na me wa ho brase bi wo me ho eti no kra no hu se wi na so we de wi no nkwan de ho ha dwene ti fie ho na me dey na me nom no me sisters no mo fie me brafo no mo fie no mo ya we ti duru ba bi kra na mo no che se wo de kwabonte ne che wo de a mo mfa ho ba na me wakwanya se metimi tena fie ho na manom e duru ba bi kra na duru ba bi kra ma mani anya dia na me de microphone fra bonten ba ho e ba fie ho e be nom duru ba bi kra na obi ba na me ni ho no na ono no momo no say oni ho de ya ne me kwakọ Tofiakwa akọni ti sisters mo mo ni ye din na mo ye say ade no ndo wo ni fie no onko nom no ho a aba wo fie na ebe den ebe nom no onti me ha o mo kwan bi so na me hu ni so mo mpem asem but me jaye no na me hu say kwan bi so no se na kwan paso na no mo ye de o mo fa de aboa me ba na wo ye bibi nu ho say ma ya de na wie but me fi say mani na ho ebia me ye bibi esi enoma me hunu say ade we de say nya wi anka ni kwase nka me ya ande bebrebe isa sen bebrebe me kai say na menim na ohun say me smoke no ka say me nya me gine no ka say wi na obeye dia me pe wi ni che wono oba no ya me kan straight chire no o kan asem we chire oba wo ne te me pa chwan me atena be 6 years but
me kyerɛ ne sɛ wi sɛm deɛ ɔbɛka deɛ a ɛmoa me ana madwuma mu kora yɛ obi wɔ hɔnom a ɔme masters bebrebe wɔ no asɛm a waka no ɛmu ɔdu me mpɛ sɛ ɔtwa mu saa akɔ kɛkɛ woka saa asɛm no kyerɛ ɔbaa no mepɛ sɛ yɛhwɛ ɔbaa no ne life na ɔte sɛn ma wo wode ɛfa wi sɛm no to nkyɛn na ɔte sɛn ma ɔbaa wo ne natena for 6 years ɛnyɛ easy akosua wonum wi na watimi ne ɔbaa tena for 6 years no na kyɛ sɛ biribi wɔ ɔbaa no mu nti ɛyɛ dan because meyɛhyɛ sɛ ɛme no ɛno nti ɛna ɔka saa asɛm no ɔbaa no mpɛ sɛ mehunu ɛsu ne ban a na ɔne wode teɛ no ɔyɛ good na ɛno kora na menim baa ne wɔntimi nkɛnti akyiri no ɔfa akwan bi so sɛ ne sɔfoɔ ayi akyerɛ ne sɛ wi na menom no wanhwɛ adɛkɔɔ na nsɔre na matwitwa no ɛti ɔno deɛ wi no deɛ sɛ mangyɛɛ wɔntimi no mentena biom ana ma me so meka kyerɛ ne sɛ me so wi no paa so deɛ sɛ megyae paa ne natena deɛ ɛneɛ ɔno no mfa no ho na ɛneɛ menyɛ dɛn because wi no hia kyɛn wɔ no ɔbaa no na memfa sɛ saa na mempɛ sɛ mekyerɛ no nti ɛbɔ no so taking decision sɛ mentimi nyae deɛ a ɛne ɛnya deɛ so ɔne mbɛɛ dɛn na ɔyɛ ɔbaa me ne natena kyɛ kwan bi so ma aboa no because the time I space to space ne sabe na mobile man ne space to space me to two no de ba ko ye adwuma so full line no de ba ko ye adwuma I think I'm say kokko so just for on side or point adwuma no wa ye ne won fie and now so my me free Cote d'Ivoire by 2009 me ba misika me de ba nyina mfa say me de ba boa no but nam sa de no kan no ma anwene say misika ko di ni ho ba na wi na me penny nti me ka chen se o de sika na be di no wa ide o fanko me de nya de se me jai wi ne no maka se me ne betena sementa wa ye no wonimu no onfa sika no ne bibia anko ma ndwene because wi na me no ne no na na ede ahia me ba me check ya de nti ne sika ketwa na iske mood because na me ba Ghana no ade jo be 5 years na ma me de me ba nti ma me ne ba ye obewi na me nim me papa ti me ko Cote d'Ivoire na ma me papa na me nim. Wow. So I say come in family that's me the bra na say me the best start business na me the family na man come back to Cote d'Ivoire. That was 2009 2010. So I bring to koni see one. Me be na me yes to koni see dia me train. Because I bring na French na me nye good sir. Ti me yes o de omo konto kwana na to koni mu adwuma na my de na ba. Ti me the scanning nyina be ma oba no so mfanya adwuma. But na me no nti oba ni. Nti wo de chair no. O me de chair no. Ma mo so kura bi. Wow. Mo so bi. I was ya. Ebiana will be up so be son. Na because so we show benim akasa asem we akyerɛ ne sɛ wi kura so wɔ mfa so ɔsen wo no. Asɛm a megiri sɛ ɛbɛyɛ ɔbaa ne ya. Na tofe sɛ ɛsɛ ɔbaa eyi na komam sɛ deɛ wotie bia. Ɔdɔwa. Yeah. Tofe emfa wo de die nipa beka okay edi se wo kasa asem we kyerɛ na se wo so ma no reply eti se yi a ɛfa baabi no ohun se no one wo ti nyinaa no na odo bia ni ho na afei na wo so amenwa wo so wo ka kyerɛ no ɛno nti na ma no kɔ na menyi ni kura so oba no kura no bɛpem na wo da so ne edi nkita ho bi no se me hu I think say last time me kɔ ye dwuma o anwea kwanta bene ni nyina ne foka but obi ankasa no yonko obi ankasa no yonko me kra na ma adwene ne se ono na ehu me by later on my friend bi wo I think Italy and of friend say last time kra me foka na ma ruti mo but na me de to me de me se wo ehu me ba wo hu no me hu no me na me tikenti ye drew say bofo de say no no be fo yi na me de free so fly na eko ti me de me na me tie eche me so wo ehu ba say no wo hu me ti Amalu o introduce nkrofo bi wura wi no mu bebrebe ebi bodam nyina ebi bodam ma ne mema me de ni nti ama ase me hu ni se me nam a ma yesa ase evangelist no me pese me yema me so no akra bi a me do mu wura mu no me so mitimi ye bibi twi akra bi so omo so ye den efrim because tu timi di nipa ba 10 wura mu me ha me number bro because na me guns boys na me do omo nam no ne ye kwada sunsum ne ye bi a me ha me 25 to 30 ani nyina yes adwuma so me sa akosua so me
shop a mekɔ me master no so ne nkura ne ɛwɔ mu ne be 5 ne nyina so ai akoti agye gon master no amu hye ye adwuma na sika ba ono a na frɛ nam da kwahye nko tomra na yenkosi so fulade de make bia nim sɛ asɛm america no amalo na mo master no ne nkwada ne nyina na sama mo half time mo akohye ba so fulade de onim asɛm ya ene no we panyin boni hu no ye me fan say no ye young boy ono na pon no but na obechem bia be 1 year. Wow. Etimi kan sa wote ho unya bi nom ya na bibi uni paduam no tenka se bibi ha me. But say see na first no. Me ne first no. First mintimi kura sama ba mi nye mintimi. Na no me koda ne bi da me nchen dada. Odam ho. Me sore ano papa bi wa be 4:30. O se me di kan be number akọ. Na makoda kakra ti by 6 ma dware na masade ba akọ ato so. Ansa na mabadwuma. Na mi wi nom na mi hu ade a ne ha me hu ni se men kan se na bibi ta akiri. Ana wadwen ka na me mo ma adwene ye me because ekwan a me fa so ti o ma ni program na me si me bo. Eka eni nyame kọ apam se nyame ada be ma me ba no. Ana ada mete se me ba ni ye no sadi na me nom bi mu a. Nyame ye madom a on the 1st December 2018 no. Efiri hodi be sina me no kasai. Wi ebinkama no da. Wow. Na utie o man hina ahomache ana. Na me tie no mfa se oba me na we na me kono hono mo afija ase a na on the metie program. Ba na me di kumase ya na matena free mo frase ya. Ba na me sa program no be se. Ontie kura on fanya fe. Tie mo abeka ma asem de me metie kura na beka me. Ti oba na me tie na to ba ni ye program bi na mo se na di e kura na me kura me di me nipa dua ye. Wow. Ti me tena se adwene ho anam se da bi. Ase enema hakakra. Cause we na wono mo no. Unya hwe mfrim. Wani su be yeshi, eti wani su abesa kase na Menim. Ti says Canada nti na me save. So every day bia me spend be ana me de no boss na nye omode no 2 cedi ni ade me mitimi to wi Tofiakwa. Mate wase. Me timi metima kwakra akoto wi. Sa bre no mo ba ko me se friend na Menizia. Okay. Mitimi she da ko nye omode ni bi. Na makoto. Obi kura de bi ba no kase we de me de ma 2 million na 3 million na mitimi pa manfo. Obi anfa 100 na 50 ni enkoto. Ti me kase ska de ma sebi. Sesika. Ma sesika pa. Me na me num obi de me to na manfo aba me ho be no me. Me nkai the last obi so na to we di me no. For 23 years. Enti se sabre no a wodi toto ye ma manfo be num ye wonsu timi num bi no. We sure se sesika nka wo bo ano a. Na kade na office obetimi de aye. Ka boss me de aye ni ma bebrebe. Ka me de aye ni ma bebrebe. Ko me check se me gya ye kra na ne ma kakra me ye na. Me hu ni se eni ma konenim. Memo abetufo but me pese me yi gato video bi kire. Na ma bia homa no. Video we no me nshada ma ne nche e wo Facebook ho. Hwe aya na ye me ya se ye mabunu no etie na Menim anwumre ya boy obi aka kire wo se unu wia na otimi sua de oprao but you don't know obi so ensem obi kan o se unu wia na mo wani bie wo ye kro betimi a refer wo bi a wo wa ban mu a onu wi obetimi aka cho say na nwum tuni we wo hu say na nwum ode ayatie ni voice onu wi o ti masa ade na pese otimi ye no yero honnom say ya no mo ka nti ama wo nso wunya interest bi wo wi numu Mami kan okra nkyere wo. Se anse wa bra bompo a. Ebe se wa koma. Ebe how. Sometimes I me can say me say heaven
What the funny say? Why you wadwene kura say what the heaven on pese obekọ. What the for heaven no to nkyɛn. But asase so ayete no. Sɛ wo pese obo bra bia sɛ de obo no a. Woni awie pa. Video now ready. In fact, video no omo keka niema bi abom. But yenko Facebook na yenhwe niema ba ko mienu amanfo aka no ho. Na yewia. Menhwe se menya video na afede mimie mahoma no emfa emaw. Minister, Papa. Yenko na ensam amanfo adweregu ho no. Yemo ba ko mienu. We free Frankachi. I was watching you live from Sweet Apple Laundry Cleaning Services. Ebuakwa. Tofiakwa. We free Kofi Owusu. I say hey, asemo oyibo watching neighboring him on so here pa. I say I'm really enjoying the show. Felix Opon, I say Tofiakwa, best dancer in Ghana. Hey, asemo. Felix now I say Sompa TV to the world. Pedro Medina Cruz. I say watching you live inside Indiana Police Kumasi Tano. So Nelson Abibiu on the Isuana also on Facebook or Felix Opon was a good evening, Mrs. Akusia Jewako dear, Akusia Ajo. So in team Noah was a wonderful show. Martin Usu Boatin was some part dear. Tofiakwa. Mama Gladys Jechiwa was a welcome Tofi and Akusia. Nana Ekuya was a Tofi good dancer. Padmo of Osunsia, or see good show. Dominic Pepra, Jesus, or see watching you live from Dunkwa on the thing. Mary Ajima and Nim, or see if you tell them it's not good, they think you hate them. Was all catch from say we ninya, or Modrin said, Abdul Fatah, or sit off. I'm really enjoying this great show. Obrimpon Sakodi Ebuatin, or see, hey, Felix Lord Mercy. Felix, I say, Lord, have mercy on us, Ghana. Isaac Newton, or say, Toffee, don't. Okay. Wait free, Prince, or say, Owusu. Hey, I say more. Okay, Papa, we should the message we have. Okay. Or see me a money din. Na, or see, Sadia we no. Okwatafu Roman school. Or see, Enyakura. Said the Enkrani be young boys, ni be num. We know it was a school honor. Enyasem Ketua. Son, mami fa unsi na nsa breno eko. Yankwa na yankwa video no emra. Wo de ye ko gato. Imatwan me pese nipa no ba Facebook. Na obehwe hye nso. Ima omo ba no ma yemfa sira kese ema 21st clinic the sciatica expert. Omo na asoma since me mfa show we emra fa no na menim. Me pa chaw tienie. Se yade bia etete wo na abibidro nko ani wani da so a 21st clinic na wo sa wokọ say yes sciatica wo to asetwetwon eno ti ekokoda hye no nso say 21st clinic for yade bia say yes stroke pressure diabetes yade bia tete onkrabata edunum na wo me ba chaw ye wo research center enso e wo East Legon oboase ye ne court junction na di nhwe anim odru takwasisi a ye Roman stores Kumasi eye ehwa overseas fre 21st clinic for e was 0540311311 0540311311 international awards nko a na Dr. Blessed Foster nensa etumi eka na no danche ameka wo say healing point jumadi a ye no free no nkono ekosi nondu no se healing point no eko donko kopim no minu. I just say 1 to 2 p.m. Eti me kamfo sa healing point jumadi no e de akyerɛw. Ye wo kofodua, ye wo dome, ye wo debiso, ye wo dwabo so, ye wo takrade, ye wo tachiman, brekum, sunwan, wanchi, goso, ene ne akeka. Frɛ yɛn 0540311311 tema kasoa ɛho nyina no ye bɔ adwuma ɛwɔ hɔ. Number no is 0540311311 0540311311 na frɛ wo mo kama na bibia ene da na kwan mu yenko na minyi gato video kakra bi nkyerɛw mi wie ya bra wo de bra Facebook ho gato niema a ekoso ɛwɔ hɔ
Biwia na ma bia homa no 0551931931 0548931931 yanko ne yanko hwe video kakra bi emra wo de hwe we no wadane akroma a wotu ana se waye den wa hwe amanfo mamba ne we na awurade nyankopon ba ku bi wo ho na eno de ano odin wo de ano ma me mo nhwe kakra bi eniema ekoso ye maba ne ye mamrante no a opie free ama me wo wani nkor ho no da bia ye sa video no mitimi ensho aki yifri so hwe ya kwade wo tu ana hwe ye de ogina wo kire hwe ha abusafo da bi aki yifri so aki ayaki aki na wayi na wo hoyi edieni aki for bag na kofi oni yima nyina mo fa bag na mo kofi awuja for bra homa no so 0551931931 0548931931 yeni nkomo kakra me ba cho wudi ene ba bi afra me free Tofi dinde na na ya me kaze fi nyan sonya okay nana ma minti o Tofi da na sibe red no ye no ya de nyakopon sha de o he ma na ne ti odun because ba na o so ya de so so ni didi mu awati na film ayi nyina sa na na ye tie me ye na mo class 4 aya na nyakopon da ma me no di fo bi nti chiri tie ene meti na jai ati wo no me say wo no how many years me dey mission whether me 33 years na na ya meti na jai me ba cho aye producer be fro chiri ye be di nkomo kakra wo na me so me ba cho wodi ni ba bi afra me free okay mami ti o be me na but the friend of ake of mami ti o but o say the work can and I say say we no work can any we mfu a we say no one me test no go to that no so okay boni ana pe ne boni be the friend say asra atan sa mami amwa jai batayo pese wa brabo wo de ewia menua no obeka asem bi a kire why batayo edita me kan na me say na me mu abrabo ne tia ma me ebusa no da sese na wonim no wabisa why ye be kire wa nche me ba cho wodi ni ba bi afra me free ba cho me so ya for ni se ti me me ba cho am friend na mo ntwu mo free mo radio no ho why se be ya emu be da ho ama matiefo no why okay be mama mintie o no esa mitie o me sepenya na asema Ghana kan de ye na kwetro do Sompa wo kan sa de bi da ho ananye abapa kwa so be da kwa bi da nchen na kwe me timi da le ku nchen me ton ye de bia so ya put me ba me so be check me ni na o ma nya chen so yakopod me ma more than 20 years wow what dey kwa de na oton ton ye de bia na soldiers ne ba die nti na o mu nya bi wo ho bianim asa Ghana ohu ya da so ye na agu abonten ma me nka no kra nkyere mo me ba cho wodi ni ba bi afra me free mama oni so kakra ma me why hello yes sir me the 21st century by 1998 mine so went in some no Canadian ne moju and the man me kaiser they say na wo funny too for almost say almost say BBC and me say no kwa like
ade wanum bia na. Yes, Tofi, Menum ba maybe the na me cook no. Me jay no nyame adaroma, ade me ko fie we bia no. No menya experience what nyabotre producer afa wo number no. Ye bedi nkomo suban a wo nso wura mu a wadwen wo say ye honhom no. Ye bedi ho nkomo me da sipi. Me ba cho wodin ene ba bia afra me free. Hello. Mami. Yeah, Tofiakwa radio matese. Me won ye menye. E radio wi amobo. Chai. Ni sire nyankopon se me a fa ne nsanka no ye pa no ntu o ma makafo. Mama Ghana dey say ye wu. Ko pie be bia nkwala nketua Tofesi wa fo no mu wi atofe. Metinu bi na me de nsa tama no. Na me won ye menye. Ei. Moye adwuma nya me sha me das ya metumi aka de simi bo se uba Ashanti regional gato no o kan obetime nya more than 300 Brianru ebe bro 300 is on kan bi hey 300 on kan bi mawu ebe bro na de tie ne se me no mafa we akwanya we so aye se metu omofo no menim se de o waso pana na se omo na menim om no dodo na humi a obi okra na me ka no man me se obi o se nya no kore minjai because omunim se me de why no nya de so betimi ajai me na me ka chembra ba ko se me tra professor me ko akire one nom wi no atrap se ba se yes ene ne so abo PhD nyina afra me se degree na me kura no enye degree ketwa eye o de ma me fa course no ba mienu bi me wi ama mo abetufo me pa cha udi ni ba bi afra me free. Okay, me watch out, Mammy Tioe. I'm in chat in the first. As I say, no cremo, market of and I may want to me foul. Dang. No cremo, maybe I'm planning on my hand, the deal piano, and I may share no now food for thought, so one table, Croma, the answer one hour. No cremo, quaya, papa no pass or drink of one, and I may be share no papa. Because papaya and I do 1, 2 or make it finance the no we na o show be a second and then we should be second dia got to send here or come ma kondo hey we are say father to that for the emren in take care okay me that say me watch out within ba be friend me free something amena me jani don ken commercial official taxi that the giran about I'm your mind mama ntio yo na ko pon tunu bo afun share bebre something Baby, I am in a career, some I am 1930. So, yeah, really fair. No, since the battle of Bob, one of the things, obviously, there for more than 1 point. What you made the class one with a police at 2 1 night for Tadio. First canon quadrating you, baby. Young canton that could be a dog and that could be our venom. That's what taking a Bosnia. It is coming. It must be a moment to a moment when I have been to Israel. I'm finding at the share. That's it. Me watch out within ba be afra me free. DJ Tofiakwa. Yes sir, my radio no confirm. Mama confirm. I will not get together. I can see Elias. We will be there again. So I'm supposed to be focused. Now, me and the tech. Now I am there. I don't want to say. Start one thing. Me them checking the creative they do. I fit. I expect a criminal. Creative they do. Now I know 23 years. Yeah, but I'm not asking them checking creative they do. I'm saying 33 years. 33 million. And to say I'm 23 years old. I think it's a man find the son of the no so could be. I mean, so that's because and we talk about the beer and I'm and not just a woman. And you know what I see. I said about 2 of my town. Mate me da say me fa the otwato e brain nti but you wodin ba be afra me free Tofiakwa sir Tofiakwa hey akwasi frafra onimunya for bema ba hey akwasi frafra onimunya for bema ba odi wo Ghana me professor Kedu wa yimadi oh kafra eni mbacho maka bia ma o Katra na se wa yimadi so menka he waro no a ma mi tie wa akwasi na didi ma me ya bidie afere wa yimadi wanye ni anantara akwasi ma mi tie o bema ba
no kosemnie mira ho ne me da sida manya me di kan na me maame etu mi fo me kola birim tene nanan mu di obi ahwe no fa wi anase mape ne na fusam wo ba wura se tibia mu bia no ayiri safi no ho wow no kura me na dem ba ya wa kasa futo de maame na nanan mu nyina no me afo me ade mi nim dia ne se madidi wo kensi mu asa no kese oh mam ati e makasa se wona mati awasi me da se bama ye sorry dwumadie no so uwa futu bi a opese odi tu nuanom mrante ne mabaawa omutanya breko base se omokɔhye dedi kan afutu a me de betu omo ne se ye obi wo ha no hunu sabrabo no aka na menim bo obi a opebia ba de me mahunu ne se abrabo mu obi anu ha waka akiri obi wo ho a na ne mfie akona nim no ano de be yi obi wo ho a wo start ne ho na ne yi due ede edeba na obi wo ho a no no hunu se abusua wo firim ne ade ade ne nto de ne ho kɔbɔ getufo na waye de obe bia because na abrabo no hunu se ompegya na wanya yi ani da so wo mo bia ti de meka kire o mo se o munyina dodo na hwɛ me so me de bia me de kan de me nsasi mo se me de nkrofo bebe na awuram se me matime gyae a me a me de wuram no hunu se me hunya mfaso de bia anya den enfrim to munyina so entie o mahini program no na obia ba bia obia kodu bia no bia ansansan na chi na onjai wi na se de oyi bia opanyi meda wase so meda wase yankopon nhyirawo adwuma wa fa to ho so no eso para onyankopon ni wanim na tu nuanom fo se wi emfa ni pankosi ba bia meda sipi me gina akonya yi so akasema kire Asante Regional Police Commander okay tech adie bi koso me nam se na mo suban bi na magyae ni ntino me hyede timi monitor boys okay tech footbridge na wo ho no mo no boys bi gu ho mayo mo se omo hyedo car say police commander wa Asante Region betimati ma supam na boys enye car no mo lodu okay me mfa mani hu in nam se me gasa me geto boy ntimitimi nyanto boase asem ka na me gina ho I think say na 3 days or 4 days man hu kra phone ma akoma akotere ana me hu hwe omuhwim e ma so no omuhwim a net na ate eto omuhwim phone na no mawura net na cross ko yija side ho no okay no me de ko timi se take police commander a wo ho no mo ntu ho anamo okay wo side no madam asepa ba ma me da sepi abusuafo me na wase se utie yen na wo hwe yen ochina nyame adoma anopa hia omanhene ye wadubu ache wo food for thought 5 pe na watena se wo wi a kase ebo no ba ade ache bia beto aso ofiri ho a na sports for no so abegye baton no omugya dumienu na news ato aso donko na Rocky Junior betena se kopem se no miensa bebo na ombesan so sports for no besum na no nan ochina awurade adoma me guest Mark Menim Rinchi na ochina ahabaye de bomodi natie enanwumre hiakata cha obema oni ni team ewo asem empeni paso me bacho makrao